Subscribe khlaidi ti prasa A to Z YT channel no. Tini ni ane o video ni topic ngkha LDC Group C te Group D exam ni bagoi je admit card download khaina nangmane abo bahai ke download khaina. Jara agi admit card download khaijak keu ba bojaga tonjakha keu ba kmajagi thangka bojaga tonjakha saimia borok teisa download khaina nangnai. Gete kaisa kok jara download khaine print out khai tabo kono yago tongo. Borok tei kuno khaina nangya admit card kuno change kuroi je agini tongmane omahaino tabukbo engkai jara kmajagi thangka ba bojaga tonjakai saimalia tam khaina tabuk borokni bagoi ane o video admit card download khaina bagoi naidi website tongo www.jrbttripura.com ba direct phone simano jrbttripura.com hinoi norok samai ke search khaya phan kunongya an video ni description thangoi link o direct click khaidi enkai norok mai ke search rok khaina nanglak ang link riruano video ni description o tabung naidi mai ke phaiman pore chungbo jaga thangnai mai ke interface man pore naitongdi bo jaga thangnai tabuk naidi ro nukjakha Tripura JRBT MTS and LDC admit card 2021 exam date out IIWBR ajaga click khedi tabuk uro click khaimani pore norok description link o jodi se habi click heke direct maike nongni interface onai maike interface ongkai tam khenai maike scroll khai thangnai tolao nai thangnai saka scroll khai tola nai thangnai tebu scroll khai thangna nangnai abongkha exam postpone mane exam cancel mane agi new exam date ro naidi 22 August nebokhe group C ni bagoi abo document rok jara bujia jara one video no pura full bunaibo ekdom bujia bro comment khedi bahai ke download khenai jara tei registration number tei password pokhangke boro na thangai naine bahai ke naine abo jodi si pokhakte comment khedi clearly sairbono bojaga ani registration number tei oborok naijaknai Chrome browser o kam khai ke mane सबসমय ताम खेनाय मोबाइल नो डेस्कटॉप साइट खेनादे जेकुनो ब्राउजर काम खेगा मोबाइल नो डेस्कटॉप साइट खेनानि के बतापोगे तबों नाइजुरो ईमेल आईडी ते फोन नंबर रुइने ते पासवर्ड रिमानि परे वेरिफिकेशन कोड रुइने लॉगिन खेदे आं मोबाइल नंबर बाय खेनाय अपन परे वेरिफिकेशन दिदिरो जे वेरिफिकेशन कोड रिजागो सेम केनो रेडी वेरिफिकेशन कोड kaham ke enter khaide ang kaham ke enter khayani bagai nedi incorrect document no robunugui tongkhona same ke enter khaide enter khaiman pore login redi nedi tabu interface ongkha login riman pore login successful ongkha nedi 1 2 hin tongo serial number ro tongo nedi 1 2 1 o tongo group C 2 o tongo group D jara shudu group C apply khane oro group C ni mungso nukjangnai ja group D apply khane borongni group D simi nukjangnai ro naidiro acknowledgement slip ang tir chinno ke arrow ke phunuk tonikha ro download khaina di download khaiman pore print out khaina di tabung nai na admit card nai di yang last download hall ticket tong nai di ro ang arrow ke phunuk tonikha admit card ro download hall ticket ro download khaina di download khaiman pore bo khaina di print out khaina di
नाइदि डेट रok एकदम सेम no agi 25 तारिख tongmano o date no tongkho rijak tabo kuno change ongya jara agi download khaijak print out khaijak boro kuno khaina nangya abo bai thangai exam hall o thangai exam rimano abo group C ni group D ni tongo naidi tolao naidi group D ni o acknowledgement slip naidi yang last o tongo download hall ticket naidi group D naidi tabo group D bo same no agi 24 तारिख tongman o date no result tabuk bo kuno change ongya je agi je tongman omahai no tabuk bo ang tei kaisa kok sanamu chungo chung je exam rinan thangpro tam document logi otlang thanai abo rongno ang asuk salia rules kwbangma tai no rok kaham ke pori nai di ang video ni description no read onwano pdf file aro read onwano rok download khaina di o pdf file na download khaine pori nai di rules tamo ani o video no chajak khai ana channel no subscribe khaidi tai video no share khaidi like khaidi comment khaidi tai support khaidi Rubrasa A to Z YT channel no hambai